Dragi prijatelji, na početku nove godine pričamo o tome šta će nam godina doneti sa astrološkog stanovišta. Snimila sam videa za sve znakove zodijaka i upozoravam na početku svakog videa, izvinjavam se što ću to morati da ponavljam, da ovo o čemu ćemo govoriti pre svega važi za ljude koji imaju ascendent u konkretnom znaku. To znači da biste morali da znate čas rođenja i svoj ascendent da biste mogli da pratite videa. Međutim, sve ovo isto važi i za one koji imaju sunce ili mesec u ovnu, samo to važi u manjoj meri. Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, tranzituje kroz vaš 8. astrološki dom. Pošto je ovnovima Jupiter prirodni vladar 9. kuće, pretpostavljam da će većina od njih tokom 2018. godine bolje razumeti smisao tabuiziranih tema. Će nešto o tome naučiti. Tabuizirane teme su novac, seksualnost, smrt i neka prirodna transformacija energije koja omogućava da se život održi na zemlji. To bi do određene mere mogle da spadaju i teme koje se tiču psihologije, astrologije ili tako nečeg sličnog, či nekih tajnih znanja. Teme su na prvi pogled raznovrsne, ali proizilaze iz istog izvora. Ima naravno mnogo različitih ljudi sa planetama u ovnu, svakoga zanima nešto od toga, nekada čak i sve spomenuto, ali to je retko, naravno. Tako da, ako vas zanima kako će Jupiter kao i ostali tranziti uticati na vas lično, onda molim vas zakažite lične konsultacije. Svi moji kontakti su ispod ovog videa. No, ali da popričamo dalje. Uopšteno. Živimo u vremenu kada je tema novca nametnuta svima kao glavna, skoro svima. I tako i ovnovi imaju ove godine prilike da zarade veliki novac. Sada zaista imaju prilike da zarade veliki novac. Na drugi način možda nego što su to činili do sada, možda uz pomoć tuđih resursa, uz pomoć tuđih investicija, tako što će na neki način ulagati tuđ novac, ili tako što će biti u nekom savezu sa partnerkom ili partnerom. U svakom slučaju mogu povećati svoje bogatstvo. U januaru, aprilu i septembru imaće posebno srećan period za napredovanje u karijeri ili će čak mnogi postići neki viši društveni status. Možda će ka tome dovesti i neko nasleđe. Dalje u maju i avgustu imaju period za regeneraciju i duhovnu obnovu. Znači, to su neki periodi u kojima će moći i ovnovi više da deluju. Rekao smo malo čas april, januar, oko sredina januara, april, septembar, jako dobar period za sve. Sad ja ne mogu da nabrajam, nije potrebno da nabrajam zašto sve. Znači za uspeh u karijeri, za studente u učenju, za ljude koji investiraju u investicijama i tako dalje. Dok maj i avgust više donose neku regeneraciju i obnovu. Vreme možda više za odmor. Poruka za ovnove u vezi tranzita Jupitera jeste: osetite vibracije drugih, povežite se sa drugima i verujte u taj proces. To vam može doneti baš ono za čim žudite. Ako želite više da saznate o tranzitu Jupitera, pogledajte poseban video koji se zove Jupiter u Škorpiji 2017. do 2018. Tu govorim uopšte o vrlo moćnom tranzitu kojima će mnogima doneti neočekivani veliki uspeh. Dalje, par reči o Saturnu. Saturn je planeta kontrakcije, zgušćavanja i najvećih životnih lekcija. Znači, dok Jupiter vede ka ekspanziji, Saturn je planeta kontrakcije. Ovnovima Saturn tranzituje kroz 10. astrološki dom tokom naredne 3 godine. Simbolično to označava jedan od najuspešnijih i najplodnijih perioda u životu koje čovek može imati. Saturn u 10. kući donosi status, jasne ciljeve, veliki rad da se to postigne, veliku upornost i sve što je potrebno čoveku da postigne nešto u životu i društvu. Saturn tu predstavlja uporan rad za postizanje
ciljeva koji su vezani za posao ili za neko stvaralaštvo ili za studije. Znači, pa Saturn se tu pojavljuje jednom u 30 godina. Kod mlađih ovnova ovo može da bude apsolutno ključni tranzit. Kod starijih ovnova ovo je neki vrhunac života. Ove godine je posebno važna za ovnove, ne samo 2018. i 2019. Govorit ćemo o tome još, ako žele da postanu autoritet u nečemu, a ovnovi umeju sa tim da se nose, oni vole da budu autoriteti. Sada je samo pitanje da li su našli svoj način. Ako su mladi ili su još uvek nesigurni ovnovi, onda su sledeća pitanja za njih vrlo bitna, treba uspešno da na njih odgovore da bi postali to što žele da budu. Prvo pitanje, da li ste previše kritični prema sebi pa i drugima? Pazite, preterana kritika može biti vrlo loša, jer nikad niste dovoljno dobri da biste nešto postigli, da vam život nešto da. Znači, ne treba da budete previše kritični. Da li imate strah od neuspeha? Strah od neuspeha neka čovek blokira da ide dalje. Da li vaša potreba za uspehom i priznanjem drugih prelazi u obsesiju? Isto ne valja. Ako ste obsesivni u vezi toga, onda mnogi stvari ne vidite oko sebe, ne vidite mogućnosti. Znači, pazite na to. I da li ste već uspeli da nadjačate autoritet roditelja? Ovaj tranzit od vas to apsolutno zahteva. Znači, ne regulisati život na osnovu toga kako su to vaši roditelji postavili, ne tako što ćete ih slušati nekako svesno ili nesvesno i dalje, već izgraditi sopstveni autoritet, odgovarati za sebe i za svoj život na puno. Snimila sam i poseban video o Saturnu, zove se Saturn u Jarcu 2017. do 2020. Pogledajte taj video ako želite više da razmišljate o Saturnu. Ispod samog videa na YouTube-u, dole u opisu videa, se nalazi spisak znakova i minuta, tako da ćete, ako želite, moći da odete direktno na ovna i da vidite tamo nekih 5 minuta govorim baš o ovnovima. Recimo sada kako će na ovna tokom godine uticati lične planete. Mars je vladar ovna i ove godine će biti retrogradni od 27. juna do 28. avgusta. Planete su najjače kad su retrogradne. Znači, praktično celog leta će Mars biti retrogradni. To je ovnovima vreme za odmor, za sport, za aktivno pražnjenje nagomilane energije. Na bilo koji način, na kraju krajeva, koji je pozitivan. Ovo svakako nije period za otpočinjanje novih projekata. To je vreme da se zapitaju koliko su spremni za dijalog sa drugima i da li su skloni ka tome da svoju volju nameću drugima. Da li često ulaze u konflikte? Ako su pravi ovnovi, verovatno da. I zašto to čine? Pošto će Mars biti retrogradni u spomenutoj 10. kući i u 11. kući, pokazat će ovnovima kako tretiraju prijatelje i ljude oko sebe, da li možda suviše naglašavaju svoje potrebe, svoj uspeh, zaboravljajući na druge, i da li se možda suviše takmiče s drugima. Znači, neko zdravo takmičenje u redu, ali nekada toliko naglašavamo sebe da ostale možemo da zgazimo, tako reći. Izvinjavam se za ovu reč. Poruka za ovnove u vezi retrogradnog Marsa je ne mora sve borbom da se postigne. Neke stvari nam same dođu prirodno. To je dobro da verujete u to. Merkur će biti retrogradni 3 puta tokom ove godine i svaki put u vatrenom znaku. To znači da će vatra biti vrlo jaka ove godine i da će ljudi komunicirati delom, a ne rečima. Znači, vrlo je aktivna godina. U videu Astrološki kalendar za 2018. godinu, koji je na YouTube-u, spominjem tačne datume kada Merkur menja svoj pravac, znači kada je direktni, okreće se da bude retrogradni i obrnuto, zabeležite te dane u kalendaru, takvih dana ima 6 tokom godine, znači ne mnogo, i bar tih dana izbegavajte ugovore, kupovine bitnih stvari, putovanja, dogovori i slično. Merkur će biti retrogradni u samom znaku ovna u drugoj polovini marta i prvoj polovini aprila. To je dobro za ovnove da ponekada imaju Merkur retrogradni u svom znaku. To ih malo zaustavi, oni malo odmore
i razmišljaju o tome kako dalje ići u akciju. Inače će cela godina biti vrlo intenzivna i uspešna za njih. Recimo dalje nekoliko reči o tranzitu mesečevih čvorova, odnosno Rahu i Ketu, kako ih nazivaju Indijci. Pokret mesečevih čvorova je vezan za poznati astronomski fenomen koji zovemo eklipse, pomračenja ili eklipse. Govorimo o pomračenju sunca i meseca. Pomračenja najviše utiču na ljude u čim se znakovima i javljaju. U 2018. godini se i dalje javljaju, kao i prethodne godine, na osi Lav Vodolija i najviše utiču na ljude sa planetama u Lavu i Vodoliji. Međutim, od novembra 2018. godine sele se na osu Rak-Jarac i nagoveštavaju sada kraj i preokret u jednoj potpuno drugoj oblasti života za sve nas. Kada pređu na tu osu Rak-Jarac, ovnovima ulaze u kardinalne domove. Biće na osi 4. i 10. kardinalne kuće kod ovnova, što je vrlo značajno. Znači, taj tranzit će ovnovi osjećati više nego prethodni. Dok su u ovoj 2017. i 2018. godini mesečevi čvorovi bili na osi Lav Vodolija, ovnovi su osjećali promene na osama kuća 5. i 11. Znači, menjali su njihov odnos prema onima koje vole, mnogima su doneli velike ljubavi, drugačiji su počeli ovnovi da se odnose prema ljudima koje vole, možda su čak postali više empatični nego do sada. Na novi način shvataju šta vole i šta cene, na novi način se realizuju u životu. Oni koji imaju dece uživaju u deci ili su mogli dobiti decu u ovom periodu, ili veliki stvaraoci više stvaraju, no pre i tako dalje. Međutim, od leta 12. jula će biti prva eklipsa, ne mnogo dramatična, delimična solarna eklipsa, znači u 12. jula. Od tada, pa tokom jeseni, ovnovi će osetiti da se događaju promene u mnogo bitnim oblastima života. Znači, odnos prema porodici i budući smer, karijera i porodični život. Znači, na toj osi će biti promena. Mnogi će se seliti u kasnijem periodu. Kako podnosimo tranzite mesečevih čvorova zavisi od toga koliko imamo godina, koliko smo integrisana ličnost, da li smo duhovno orijentisani ili ne. Za nekoga su ovi tranziti ključni, a neko ih mnogo ne primeti. Za ljude koje zanima duhovna astrologija nudim posebne konsultacije, posebno tumačenje horoskopa koje se zove U čemu je smisao vaše egzistencije. Znači, to je jedno tumačenje koje se radi na osnovu mesečevih čvorova. Ako ste zainteresovani, možete da naručite te konsultacije kod mene. U svakom slučaju, ovnovima predstoje narednih godina veće promene. Godina 2018. inače nosi fantastičan potencijal. Mnogi će ju upamtiti kao pripremu za novi rast i konsolidaciju svojih snaga, kao i godinu u kojoj su otkrili koju energiju, koje resurse imaju sve na raspolaganju i osjetili su verovatno da imaju toga većina ljudi osjeća da ima toga više no što su mislili. Više informacija o mom radu i konsultacijama naći ćete na mom novom webu Simboličko mišljenje ili na starom webu na engleskom i češkom jeziku. Simboličko mišljenje je na srpskom. Tamo se možete prijaviti na mesečni bilten, besplatni, i možete pratiti članke u bloku. Nudim razne konsultacije, vidjet ćete na tom sajtu, konsultacije iz astropsihologije, duhovne astrologije, feng shui, ili nudim ove konsultacije iz Theta Healinga, što je jedna vrsta duhovnog lečenja. Postoji kratke konsultacije od 15 minuta, zovu se Pitajte jedno pitanje. Na webu ćete naći i online seminare, koji su tako osmišljeni da vam pomognu da učite astrologiju i da u isto vreme puno učite o sebi. Seminari su vrlo jeftini, a mislim da su veoma korisni. Pogledajte i to. Theta Healingom, odnosno tim duhovno-energetskim lečenjem sam počela da se bavim da bih mogla svojim klijentima potpunije da pomognem.
Iako astropsihologija nudi mnogo dobrih objašnjenja koje čoveku pomažu za dalji razvoj, ne mogu da ga tako reći izleče, kao što to može Theta Healing, ili da ga oslobode nekog karmičkog, genetskog ili drugog balasta koji nosi. Znači, Theta Healing omogućava da promenimo svoje unutrašnje strukture i svoje programe i da se aktivno uključimo u stvaranje novih. Izvolite, naručite i Theta Healing konsultacije ako vas interesuju. Ako vam se video dopao, prijavite se na moj kanal, lajkujte video, hvala unapred. Pišite na Facebooku ili bilo gde sam na internetu, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Želim vam srećnu, uspešnu 2018. godinu, neka vam godina donese nove mogućnosti i neka vam pomogne da otkrijete novu snagu u sebi. Vidimo se uskoro!